Azul Flawen, qui est Yasmine Djeloudi, قرار l'école secondaire Cavalier de la Salle. Je suis originaire de Sharfag, la wilaya al-Bouira. Je me présente à ce concours. À Khatar, j'ai vécu dans les deux cultures et je suis là pour présenter la beauté de la culture kabyle et aussi la culture ndagui, puisque Ntaïchi aussi ndagui. Et voilà, votez pour mon numéro qui est le 1. أزول في اللون كيسمي مي العمارة لولا دايقل كندا لاصلي تقبالي تنفقايد تدرتيوني فناين وساعد تمغراير باش ريبريزونتي غلاغن كابيلي باش ذوريخي ساكنين الجنة ساكيت ذا شوت تقبايليت مكيش بحسن قبايل جلابين إذا غنى باش نجي الدرياناخ لاصل تقبايليت ثاني نوان فوتي pour le numéro 2. أزول في اللون اسمي ليتيسيا دموش لاصليو ديال الفيلاج نتقالفوس فيلاج مقرحان بلا كابيلي وسيغد نكينا دينيغي مانيو بلي جو سوي ديناميك اي جينيروز نروح غادا بكير الكونكور دينا خاطر كي جي انفي داسبيري لي جون نوتر جينيراسيون جاكنا بهضرن ثقبيليس الغوري ثقبيليس ذا قالو جا مقرحان un peuple. J'ai envie de montrer que je suis fière d'être une femme kabyle ici au Québec qui a su faire sa place parmi les femmes du monde entier. Et j'ai envie de rendre hommage à tous nos patriarches qui se sont battus pour nos droits. Et votez au numéro 3. Azul Flawen, je m'appelle Razika Azam, je suis canadienne d'origine kabyle du village d'Agounigran. Pour moi, c'est un plaisir de participer à ce concours pour représenter la femme kabyle, pour transmettre mes valeurs, mes cultures, de mes origines. Votez pour le numéro 4. Bonjour, je m'appelle Melissa. Je suis canadienne d'origine kabyle du village de Zéouzo. Je suis au secondaire et je fais partie d'un corps de cadets de l'armée canadienne. Je veux participer à ce concours pour embellir la tenue traditionnelle et montrer aux gens la culture de la Kabylie. Et pour terminer, votez le numéro 5. الزول في اللون اسمه زهرة طاقة وساد قفقايث plus précisément Gokvan.
Ça fait 11 سنة que je suis au Canada et c'est la première fois que je participe à quelque chose de la Kabylie et c'est pour moi un honneur de faire partie de ce concours pour présenter ma culture et d'être fière aussi. Votez pour moi, c'est le numéro 6. أزول فلوان يمينة الشيخ je viens de l'Arvana Théâtre, wilaya de Tizi Ouzou, qui n'est à l'école secondaire Henri Bourassa dans le programme international. Je veux participer à ce concours pour représenter ma culture berbère et la femme kabyle qui est le signe du courage et de la beauté. Ce concours aussi va me permettre de plus me rapprocher de ma culture et aussi de mon identité. Donc votez numéro 7. أزول في اللون اسمي نبيلة سجيلاني لولارد غازازغا إمولاني ونسيدي عيش غريرد l'université d'Alger en sciences, en commerce international et ensuite غريرد l'université Paris 4, la Sorbonne où j'ai une maîtrise en langue étrangère appliquée. Vote numéro 8. أزول في اللون اسمي كنزة كادور غرار الماركتينغ à l'université de Montréal pour devenir professeur à l'université parce que pour moi la pédagogie auprès des étudiants c'est quelque chose qui me passionne. Aujourd'hui je suis très fière de participer au concours de la Reine de Kabylie pour plusieurs raisons. Déjà pour transmettre au Canada les valeurs que mes parents m'ont transmises au niveau berbère, c'est-à-dire l'amour envers les autres, l'aide et aussi le respect, mais aussi pour montrer au Canada toutes les valeurs berbères auxquelles on inspire, c'est-à-dire plein de valeurs au niveau de nos coutumes, au niveau de la cuisine, au niveau de la musique, mais aussi une richesse culturelle au niveau de nos paysages. Donc je suis fière aujourd'hui de participer à ce concours-là et d'être kabyle et de représenter l'homme libre. Et voter pour le numéro 9, Tanmer. أزول في اللون يمكن اسمي رشيدة حاتم سي ثمورثي وضيين قليد ذاك دي كندا وسير دو بارتيسيبير il concours la reine kabyle du Canada 2019 bien sûr et puis فرحة غندين الكونكور كاع بغير تيتسبقنا كوم سي شو تسوات تمطوط القبايل شحال يتسعى غازال تمطوط القبايل فوتي نيميرو 10. Je suis Mouza Yahya, le Lard d'Alger et maintenant j'habite dans la région de la Lozère, précisément à Repentigny. Qarar di Cégep Maisonneuve en justice et j'envisage de faire des études en droit plus tard à l'université de Montréal. En fait, si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour représenter la femme kabyle, mais pas seulement ça, c'est aussi vraiment pour transmettre ce qui m'a été transmis à la base. Et pour moi, la femme kabyle, c'est quelque chose, c'est une femme qui inspire vraiment tout le monde. Donc que ça soit dans le niveau canadien ou américain, mais vraiment partout dans le monde. Et ça me ferait vraiment un plaisir et surtout une fierté pour moi de la représenter. Surtout voter numéro 11. Merci. أزول فلون اسمي لزام سعودي. Je viens de Federson Beni Mahmoud de Michelia. قرر l'école secondaire André Laurando, PEI secondaire 1. Je suis venue ici pour représenter la femme kabyle, notre culture, et voter pour le numéro 12, Tenmertini.
يفوق وحزب كاخر له جرب يا قلق نتعجب يفوق وحزب كاخر له جرب ايوا بوسه برافو دربوكا برافو برافو للفيا يا لا 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 الغلوسة تتناوي يا لا 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 سلغي غادي ضبلن يا لا 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 صونيني طاكسيا يا لا 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 ارنم تغتيل ولونا يا لا 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 الغلوسة تتناوي يا لا 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 سلغي غادي ضبلن يا لا 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 صونيني طاكسيا يا لا 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 ارنم تغتيل ولونا أرويتي دم تحوح يتفكن الجروح للنوبة مدورة فرحي بنفوذ موال ازهن ولون بلاد وذي محمدا يا ستها مغرى يا لا 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 قلعن وسدت تناوي يا لا 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 صدغي ضابي ضمدا يا لا 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 صونيني طاقسيا يا لا لا يا رب دخلوا لوني الكبيرية بوسة برافو ارويت ابو خل خل ذكر غد الفات سري طب الحاره ارويت ابو خل خل ذكر غد الفات سري طب الحاره ان شاء الله بما مربوح اديا وين الفروح طاعوا مقرن دوب شطوح صار حلال المراه يا لا 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 قد عنو سدت تناوي يا لا لا صدغي ضابي ضمدا يا لا 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 صونيني طاقسيا يا لا 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 ايوه je vous invite s'il vous plaît à quoi voilà oh je vais là tout le monde en piste s'il vous plaît quoi tout le monde en piste voilà ايوه حملة بجوب خدمك مين يهوى بقي
صغار
Canada, Mess Morad Bigdesh, Iwakina Disiweli, le président des jurys, Adar Dieuf, Enta et Tigli Takbeili, Fifikil Tremenzoud, Vismorth in Canada. Azul Flowen, franchement, je suis ému, fan de l'adore. Ça arrache vraiment à dîner, on dîne à Ken. Ça fait plaisir, ça fait un grand plaisir de voir. Je te dis que Rachid qui a répondu à l'appel. أينو من زمان نخدمي في زمان الحال إلا وين جي نخص هذا السمحم سي سور ديبي مو كان اون سيكسكوز سمحت لنا مولا شوغريف نزرب بلي كلام جاي قال زرفين لي طاب لي بروبليم جاي كلي يكون نزرايا كي جو دي سانسيرمون كون نزرايا كي نخدم دي بلاص دي زار نخدم دون مي جو فو البرومي Je vous le promets, je vous donne rendez-vous l'année prochaine à نخدم dans une très grande salle de gare à Montréal. C'est une promesse de ma part. Je remercie, un grand merci, un très grand merci de différentes associations, le Tirawin, Jetterawinset, Jettergazenset, Jetterjouarg Khamnset, Khadmetidna H24. Depuis le mois d'octobre, on fait des réunions sur Messenger, les réunions de Gokham. Rastirawin, Narnat, Zafan, Tesmet, Odna, Darafan, Shtegiakulir. Dans des réunions, deux fois par semaine. Jack Shorena, on a fait de notre mieux. L'expérience de nous bouillons, le mouvement associatif Sithmourd, Hatardini Dniker, nous boutis d'Erdagion, nous s'redmit. Finalement, ça a marché. Juste le détail qui le nombre, on s'excuse, bien sûr, mais apparemment, c'est un travail d'équipe. C'est grâce à tout le monde. Donc, merci pour les organisateurs, les organisatrices. Un très grand merci, les Miss. Vraiment, ils ont représenté notre culture de bon cœur. C'est une nif. Voilà, تمشي خمت لي كورة كنت تساديث يتحمودان أكد la coche. Ils ont travaillé de bon cœur. Dans un espace d'un peu de temps, ils ont appris des choses. Franchement, je les salue à Takhtsaha de bon. Je m'incline. Respect, un grand merci. Sans oublier les sponsors, tout le monde, merci pour les sponsors. J'invite les jurys. Les jurys, parce que c'est grâce à l'idée. On peut savoir l'idée de la reine Kabyle. Pourquoi pas on n'organise pas un Larraine Kabyle? Il a fait une très bonne idée. J'ai sauté sur l'occasion. Pourquoi pas au Canada? C'est une nif, on l'a organisé, ça a réussi. Là, nous, les compétences derrière, on a fait des zarar, d'Arzqin, tout le monde. On a présenté la liste. Donc, Makhlouf, mon ami. On avait des projets, on discutait sur le mouvement associatif, comment travaillons en collaboration avec Samour. La culture, on discutait, on avait des projets, comment travailler, relier le lien, faire un lien entre Samour et la diaspora Canada. On a trouvé en premier la reine, mais c'est les projets. Donc, مازالت نورغانيزي دي امريكان ان شاء الله دي فرنسا وقول سيسم تقبلي تنخدم لو تور دو موند يسكن تفاشو باسكو لو كونكور اغا سميث اورغانيزي غدي ثمورث
à la dernière minute تصدمي de la police داخل لا salle دي فات فاف لا salle دي فات تبويث نانا ساعة سكض لا صالي واقي تزغد باللي ويجي بغان je sais pas ما ضفضون تامور je sais pas نكون مثلا je suis un artiste je suis pas un politicien ما إلا نتقد نحو vers فتوث ليثنا نغاف تيماتنا سي جوست باسكو سيدي ربي لما غيسي عجيب غادي يخلق ذا الجنس النظام غادي يخلق ذا الجنس النظام مي سيدي ربي في حم قران يخلق غادي القبايل دونك ولاش يزمان غيودل دونك ايات مثلا اشوي بوسين d'organiser le concours à Guy. Moi, je suis un artiste. Mais اسمي ولار دي جون اكسبونفيتين طول السنة ذي ثمورث باش تسرن ذميس كابيلي إلا قد سين le directeur de NTV إلا قد سين le directeur de la maison de la culture إلا أتخنونس قولا وعمد غتخنونس تقبيليت دونك نناد باش تنيني الحاجه ياكي ديريت الى قد فكض الحاجه الهاني فنتينا كناد كريتيكال دونك on a décidé je suis le propriétaire de l'édition Ténor si 2016 l'État algérien تريد فك l'autorisation وكنت سفرة l'album يا ناس الزغام اشو يتصغني مخلوف سمحي يا جيجي جو توش با لا بوليتيك هكا نغمة شكا مثل الحاجة جو سوي فيير دو ما بيرسوناليتي وتكلي خغال غاشا تغنيغ لا بوليتيك وتستفرشيط ذاك الحكام نكيني سي ما بيرسوناليتي كي اونجاجي وزنوزيغا غبار سلن ذنك ذا قبيلي وذا مثل ذا قبيلي وثاني ثنون ميرسي Adernour Fayol. Pourquoi j'ai choisi Irgaznagini? Parce que Houssa, سعان الحملة قبيليت وسعان لمان خونوياك حد غتغيلم ذا نكوني كان خونوي يلي ونادي سيكد ويضا سيني عاونا تقبيلي تساقي باسكو لو كان نغدو تشورما خاماقا ساقي نكون نفيبلي انا غالا ذفير دونك شم شتش اكن مثلا تعاون تقبيليت وكن يجربي فيف تقبيليت وين يبغاني يبغى ونو نبغى غاي عدا تغاير ميرسي ميرسي دونك التاوس اللي قد قرب هذا قال انت التاوس راه كاكيا شو ذاك التاوس شبح هذا لا داك اللي تسوى الطرف كاكيا انا انفيت لو بريزيدون دو جيري غادي يولي الفيرديكت الزول في اللون أتزرم كده كن نختار ثلاثة جديين نزوير la troisième place qui est attribuée à la deuxième dauphine. D'accord? Donc c'est la troisième place. C'est la numéro 3, Laetitia. أزول في الأوان اسمه ليتيسيا دموش لاصليو ديال فيلاج نتقالفوس فيلاج مقرحان بلا كابيني Laetitia. أفوسي ليتيسيا العناية نون La deuxième dauphine. Il faut lui donner. C'est une dauphine. Félicitations. Alors le cadeau. La deuxième dauphine qui est classée deuxième, juste avant la reine, c'est la numéro 2, Leila. أزول في الأول كيسمي مهيل عمارة لولا دايق الكندا لاصلي تقبالي تنفقايب تدرتيوني فناين أفوسي ليلى باردون ميلينا ماشي ليلى
اسف كالازيس مخلوف ذويني غنان اطاس في تمطوط تقبيليث ثغرة فينا في لاويناها سوس من ثاق ثغرة فين اي مولا شغلي فات سمكثير ذاكن الساقي ولا شتيني ربحنا ثيني خسران اكن ملات شبحنت ملحنت ربحنت ديجا لو فات d'avoir le courage اداس اتديفيلي ذنا دونك تربح مثاك وحد وحنو في كنتم كلي ميرسي. Fallait que je le dise avant, oui. C'est vrai aussi, ça a été très très difficile de faire le choix. Vous savez que les membres qui ont organisé Okogi, ils ont aussi donné leur voix et ça a été très très difficile. Et vraiment, elle mérite qu'on les encourage parce que c'est pas facile, croyez-moi. Alors, la reine Kabyle pour 2019, la reine Kabyle du Canada pour 2019, Louisa, la numéro 11. Bravo. Je suis Louisa Yahya, l'ouverture d'Alger, et maintenant j'habite dans la région de la Lozère, précisément à Repentigny. J'ai déjà une maison neuve en justice et j'envisage de faire des études en droit plus tard à l'Université de Montréal. En fait, si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour représenter la femme kabyle, mais pas seulement ça, c'est aussi vraiment pour transmettre ce qui m'a été transmis à la base. Et pour moi, la femme kabyle, c'est quelque chose, c'est une femme qui inspire vraiment tout le monde. Donc que ce soit dans le niveau canadien ou américain, mais vraiment partout dans le monde. Et ça me ferait vraiment un plaisir et surtout une fierté pour moi de la représenter. افتتاس دافوس ذا حميان et la reine kabyle du Canada. Alors, mon message à cette reine et à toutes ces reines, vous appartenez à un grand peuple. Mouloud Pharaon en 1957 disait « Je peux mourir aujourd'hui, je peux être fusillé demain, je sais que j'appartiens à un peuple digne, à un peuple grand, et ce peuple kabyle restera grand pour toujours. Vous faites partie d'un très grand peuple, vous êtes porteuse d'une très grande civilisation, d'une très grande culture. Les valeurs véhiculées par Thaqvejis, c'est des valeurs universelles, c'est des valeurs de tous les peuples civilisés. Vous n'avez à rougir devant aucun peuple. Vous êtes des reines, des fières guerrières Amazigh kabyles. Soyez fiers de qui vous êtes. Aktifkar Pounser, Aktifkar Poujhna, Aktifkar Poussaya. أيار بتر بحمتها في المغراية جيا لكن نربحوا الكل في اللاكوت. La reine kabyle, mais je tiens à rassurer toutes les filles, je vous assure que vous êtes toutes belles. Vous êtes toutes belles, vous êtes toutes des reines, et la meilleure reine, تبغى ولا البركة يعطي من دهين. Franchement, que دخلنا في المغارين البركة. Donc, à mon avis, pour finir, خدمنا la chanson إلى GSK. le premier couplet أتنهدو إلى GSK وسنيني برافو يشري في ملال وسناكي مسكين عرزان تركولي أقلع يبكى شري في ملال كيزما ولا رشيد وران GSK ليلي ذم من واحد الحداد نروح نصوب الرزيق يا لا 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 يتشور مصطد ذا يليم يا لا 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 استقبيلي تنغني يا لا 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 الله الرز ولا يا لا 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 استقبيلي تنغني يا لا كلهم استقبيلي تنغني يا لا 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 انا الرز ولا نغني يا لا 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 استقبيلي تنغني يا لا 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 انا الرز ولا نغني يا لا 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 استقبيلي تنغني يا لا 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 انا الرز ولا نغني في بلا كابلي برافو
يحمل الشهيه هوايه اوني كابيل شاه. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour Caratas. J'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui sont là. J'aimerais remercier le ministre. On a fait beaucoup d'efforts pour être là aujourd'hui. Surtout moi-même.